قال دكتور علي تتر پارێزگار دووکیان بەحەسکین دکتۆر تو گەلە بخێرات ez başım تجیا گوتیا گەلک هەین بخێراتن میوان دووکی ماشاءالله گەلکن هر جارێکا بویەرێک ڕووداوەک فیستەڤاڵێک ئێڤێنتێک کۆربەندێک ئەوسا بوو دووکێ تێتەکردن یعنی دووکێ تێتەکردن گرنگیە خووە هەیلێ مێپس جداش بویەرێندن یانژیش ئێڤێنتێندن چه تایبەتمەندیەک بوو دووکی هەیە که هەمی میوانین دووکینە چه قازانجێک بوو دووکی هەیە ما به خود مزن و دلوان مبس طبعی و چند سال در بازبوی و کو کربند آشتی و آسایش شرق روجالات و نادراست اتشیم بیجم نو که یکیش ماسترین و گرنگترین و کربند های سراست عراق و دوره تیتا انجام دان اگر شکداریا وان کسید کاریگر کسید گرنگ اکادمی سیاسی اوید کو نو که یانجی پیشتر کارگر یا خواه بویل سر سیاست های جا چی جهانی چی روجالات ناوراست چی عراق طبعا برای همین تشتکی راستی سپاس بود جناب سروک حکومت حرم کردستان رئیسدار کاک مسئول بازانی هر دمه گوتی پیشتر هر تشتها با بس هندک جهت تایبت بود یعنی آن هولیر سلیمانی هولیر بغداد الوانه ندارد کف خوشبختانه و چند سال سریک باجر دو که پارزگاه دو که یا باید جه خراب کردن وان کسا بوما جه سربلندیه که هم پیشوازی و میوانه قدر گراند کن باجر دو که یانجی پارزگاه دو که و هر وسا بوما یا گرنگه که ادی نو دو که جی و که باجر دو که برکا زانکو امریکی و قربان دامپس یا کفتی سر زمانا گله که میوانه قدر گران که هم پیشوازی لید که اینو بینن هنده که تو دجنی جرایی که هم کینه دو که و وکو دهوک جی حق دهوک انسانن یعنی دهوک و خلق دهوک و پارزگاه دهوک بتایبتی باجره که آرامه دوره که آرامه دوره که حش آسایش و آشتی و سقام گیری و پیگ و جیانت کتن به هنده هجی هنده یکو فعلا افکور بندل باجره دهوک بهت گریدان و میواند مید و جاری جی طبعی که باید جی خوشحالیا و خلقی ما برای همیا حضور جناب سروک بارزانی بود سروک کمار عراقی سروک پارلمان عراقی و جناب سروک حکومت حرم کردستان که خود هیچ بج داره بس گلنده کساتی که وکی احمد داود اغلو سروک وزیران بره و نوکجی وکو کسا که گرنگل سیاست ترکیه دا و گلک میوانه دیت قدرگران ابرو باجر دو که حاضرن و بتأکید اف کودانت کنو که روجالات نادراسته دا در باز دید اف شروع پفچونت کنو که هی فلسطین و نام بین فلسطین و اسرائیل یا لبنان نام بین ایران و اسرائیل الوضع سوریه وضع یمنه گورانکاری نی پشتی هل بجاردنت امریکای کده چروی داد هبون آوا کسا و آماده بون آوال ویره و او گنگشت ویره تینه کرن اف شاند دیپلماسی سفیر دولت زلهز کنسولت واک و افرول ویره آماده ند گل عندك أكاديمية مصرين باشترين زانكويت جهانه أودي بيت سبب كو شاف إنه كل سردهو كي بنكوده شهيتا بحث كرن شهيتا مناقشة كرن بس نسبت ما هو براستي بملهمية جرينتر أوا و چند قربند در بازبوی دا و فستیوال دیترجی ادبینم کومکا گنج دهوکی های پید گهن نه با ملهمیه گرنگتره کومکا گنج دهوکی های پید گهن حجب يعني التأثير وان جنجا کارگری خواه های بله یا دیار بید مواجهه های کومکا گنج تازه پیگهشتی خطابیت و زانکوا یعنی در چویت زانکوا و خطابیت زانکواجی باش آگهی هیا و اوایت نپیش و جرأتا مناقشه جرأتا خوندنه جرأتا نویسینه جرأتا گوتنه ایدیا نوا گنجا دا پیداد بیتن سر آستا که گله که بجنگی بلندتر و برفرهتر کاریگری خوال سر گنجمه و روشنبیر مجید باجر دهو که دور براده هم دکتر چی کتاب بحث زانیگاه امریکا کردستان الدهو که کر و حوالین زیاده دن پیوندین بارج گل اکادمیسیان زانیگاه سر آستا جهان باش الپلیل پیش دا درست کن هین وکا دستالدار الدهو که پارزگار یعنی هین حتی چرادت گل پیوندیت گل وان آلیانه بو صبر روجه او گنجن حست کن حتی در وجی بخینن وان زانیگاه در فتح توسا دینا رخصاندن بتا درگه کی باشن حتی نو که برهمه نبیه
وەکو زانکۆ ئەمریکی و زانکۆ دژی بەس تایبەت زانکۆ ئەمریکیچکی خودان پەیوەندیت گەلەگەلەکەت بەرفرەترێت گەل زانکۆی دیێت جیهانی بەلێ مەجموعەکە باشە قوتابیەت زانکۆ ئەمریکی ئاگەژی هەیە وڵاتێت دی بەردەوامیەدا خوێندنە ماستەر و دکتۆرایە و پەیوەندیت گەل زانکۆی دیدا بوو مەسەلا تەطبیقی هەندێک جارە تەطبیقا کاریە هاتیەکردن و دیسا بڕێکا زانکۆ ئەمریکی بەلێ شتێ باشی هاتیەکردن پەیوەندیت باشیت هەبووی پەیوەندیت باشت گەل زانکۆیت دی و هەندێک جارات گەل لایەنێت دژی مەیت هەبووی و بڕێکەوەڕا بوندێک و ئەم بشەین ئەوەنە ڕاکشین بوندێ خزمەتە دەڤەرێ پتر بکەن دکتۆر یعنی ناوا پەیاما سەرۆک بارزانî da babetê giring ku aştî berqerar nîne hevdû qebûlkirin wan navçanîne eva ku aştî weke Herêma Kurdistanê berqerar ney yani pirsgirêka mezin ev ê em dihûkê wekî nimûne wergirîn yani hem weke kultûr hem jî yasayên tundê li ser taybetî jî divê em hevdû qebûl bikîn taybetî jî kar çawar ser tê te kirin evê nimûnacan pîşanî wan mêvana bête dayîn ku êdî karîgeriyeka rastaxûr ser wan jî hebel cihê biryardanê giringî vî babetî bête danan خۆی جەنابێ سەرۆک بارزانî ئاخفتنەکە جەوهەرین و کەکر و ڕۆژکەوانەژ گوت ez dê ڕۆژکەوانەژی بەحس کەم ئەو jî hevەیە ku şer çi babet çareser nebûyne ve behsê tecrübe xwe dirêj xwayen kirt xebata wiya siyasî ve ya neteweyî niştîmanî da ku pitir nîv sedde ye cenabê ew behsên lê kir felem şer çi êkî ji bo destselata neşiyayîne çi millet aşnav bibin ve hem cenabê wî axiftina xwe da ve hem Ahmed Davutoğlu her du ew jî axiftinê xwe da amaje pê da ku ev dabêjbûna menteqê parvekirina menteqê dilê kesekê nebûye berjiwendiya kesekê nebûye bes bi zatiya gelê Kurdistanê da jî bes şer nexweşî lêdan genûsayd kîmyabarankirin hemî tiştekê miletê Kurd ji nav neçûye ve şerî jî çi rê nehatîne çareserkirin yani em bêjî çi pirsgirêk nehatîne çareserkirin belkû ya dirist ew em penayê bibêne ber diyalog û guftugû lêk tê gihiştinê ve pê rêkê de hemî babet jî çareser bin nimuneka ciwan jî em berê xwe bidêne Ewropa du cengê cîhanî berpa kirin deyan milyona şêkû dikuştin paşî êkî ji wa devera min zanîn beyna du dewleta devereka biçî bû kêşel ser hebû deyan milyon mirov sera wa du devera hatine kuştin paşî nuke sinor nemayne ew dever jî nuke tu biçîye tu nizanî yê vê dewletê û nî vê dewlet berîndê heqa Rojhilatê Navêraz jî heman tertîb em millete pitir em nêzîkiyekî mesela nuke tu namabeyna Iraqê û Tirkiye kîne vîlayê wîlayê Kurd in namabeyna Sûriye û Tirkiye vîlayê Kurd in Iraqê da Türkmenê te Erebê tey nav Tirkiye nav Sûriye Türkmanê tey Erebê tey Kurdê tey yanî wate ev menteqe pitir mirovê têkin pitir nêzîkiyêkin pitir tişên pêk vebijîn bes bêtin rêzêlê ku du bigirin rêzêl hebûnayê ku du bigirin ji encamê pitir 100 sala siyaseta înkarkirinê netîce çi lê hat careka dî zevrîne bi nuqta sıfır şiyanêt me serwet û samana me hemî destkeft û serwet û samana menteqê û şiyanêt menteqê hemî avê da çûn sexmeratîva siyasetê xelat îdara xelat xel gehişte kîve we me çi kir eger ew serwet û saman darayî ew mal ez bêjmê pare evê va şera da hatiye xerckirin û careka dî zivrîne bi nuqta sıfırê eger ew bi avedaniya Rojhilata Navêraz hat bina xerckirin nuke da Rojhilata Navêraz kîve be gelek spas Dr. Ali Teter parêzgarê Duhokê in gelma dabûn spas bû vê mêvandariya taybet ya Duhoka rengîn bû mêvanên xwe navxwe derve gelek spas